te toi whaafelo I atu I lau whaafonganga le nei tae au, alo mai o talafo wala Radio Samoa. Ua toi whaatanga mai e au se tālia tangata ni usila taunu watu e o sao I a inga e au noa male tau whaanofo e sea. O la sona nafi leana toi sa wai lea sa olotonga ma olo o whaapipi I mai ai matu tuunga. O le ua tā pāle whaamaoninga o le siaki e negative o le COVID whai e to tono le fitus fun male lua I tūla. A to ai ma screening e whai e le I tu uwa e se atu, a to ai ma le to atau nui au se tālia. O le awhiawhia nafi leo lo e whainga malanga mai au kilani na momoli ai leo lo e pāsese o I lātou e le o whaanofo e sea. O le toi tatala mai matu utuunga na nafi, ua whailoa le pule sili o le soifua maloloi nei au se tālia e tūsa matala le One News, o le alava na tuli mata ia mai e au se tālia le tūlanga e o iai community cases a New Zealand, e pe ona mawai I sauteo au kilani I le vai aso tālu ai. Ma o le toi whaasa o loto ai e au noa ma le whaanofo e sea, ua whaia I le talitonunga ua maua lalo le ono la matio au se tālia mai pāsese taunu watu. O le saolotonga mo pāsese taunu I au se tālia, e le o mawhaiona o foi nātu I pāsese mai au se tālia taunu mai I lau whanua New Zealand. E to ilo le nei saolotonga I le whaai unga o le masina. O le ua amata whaasolo tui o le COVID mo le atunu. O le aso wharai le leana amata whaiai tui o tangata ngā lulue o lo whea ngai mai lato whai malanga mai whafo. Ma o le so, o lo fuafua e o atuai I Wellingtone, wha moe moe o le aso lulu le a whaasolo I Kalai Estete, ai mai se le whaitau se lau I lato e ngā lulue I wafu. Tu sa male se fulu lua afe le au whaingo le au whai ngā luenga, ma o le mai au lua I tui wa whaia o le a whaitau e loa le lua sfutasi aso mo le tui lona lua e tatau na whai. A o whaasolo ai tu inga I le vai aso nei, e le eise community case na whailo mai ana nafi, ai na o le tootasi wa wha amao nia I to tono no fuanga o lo wha anofo e se ei lato mai whafo. Ua maliu le tamai titi na maua atu lo o vili I to tono o le masini tā lava a se tasi o a inga I Kalai Estete. O le tamai titi e tu sama reporti I lalo mai o le 5 tausanga lona matua, maua atu I to tono o le tu a inga masini tā lava front loading I le afiafi o le aso whareile o le vai aso tā luai. Tu sam whamtalanga mai le so upo le ofisa, na awina atu I le whale mai I le afiafi lava lea muli ai uma lona ola. O se tala whaanoa noa tele le community, ma ele o yaini ma salosalonga o le ofisa o leo whaatatau le maliu whaafua sei o le alo. Ua lapata ia tangata au kilani I le tele o ana motorways tāpunia I le vai aso nei. O le ua saule whaasilisilanga ma le NZTA, o le a amata tāpunia mai le iwa I le pō, a nga I le 5 o le vavea o le tele o motorways I le vai aso a tole nei ona o ngā luenga fia whaaleleia. O nei fuafuanga le a fua lava fo I le leo le tau, ma e ono le tau nuu, pe toi tolo po fo I pe a lolo wale tau. Ai mo tangata au kilani ua fautuaina le pūlenga, e siaki mua motorways o lo fuafua e uia le vai aso le nei iso o se vaengo au kilani. O nei ngā luenga whaaleleia, tā puni ai motorways ana pō, ma o lo fautuaina le whao ngā o au wala tua. Matala mulimuli o le tae au, a o tutu whaataseti nā tonga I se tasi o lanto polo keti o le whai o le siapo po le ngatu, o le naunau ta inga ia avea ma whaamalo si au, I si tangata Pasifika. O le ako mai heritage whaato a mai a le whaalingo o a lato siapo na whaailoa I le Te Papa Museum I Wellingtone. I moli mau I tala le tio New Zealand, o le siapo o lo mamanui nai to tonu la lato wanga nuu, ma ele ngata I mamalu I a tonga I le taimi fia fiai ai whaapea fo I taimi o whaanoa noanga. O le neipolo keti na amata o mai whaatasi le tausanga lua fesfulu ma le fitu, ma o lo o tele ina whaamoe moe tina mātutua e a o ina le lolo mingo le siapo. A o whaalawi lo ai e lea kulupu mea sina e mana tuai tangata tonga, o ia whaamalosi ma whaamanatu I so o se tangata Pasifika, e mawhai lava fo'i ona whaamumu lea loto nuu e so o se Pasifika e ui, o loo au mau masa ili malo I atunu I fafo. Tala nala Radio Samoa, manuia la mtango le vai aso.